tu pidang ko atip biang-biang sa pangkan ni ka user safety rule. Nomor message na po Google kan paway tang kumnihi kung bakala paway mo. Kuminiway pa. Hey barambo kadi siya sa kani. Te kung mga kulari piba kiparlok bas ngurid sa barambo bay barambo inam jubap tam. Lemda mapipi kali te hang ni ho ila kwa kali ni sa pangkan ni ka Google. Te swa bangan jubap ya kini ngakwa ban kren ngutu siya ya piba nga wara kan ni video om mga penwan ban ya kan at no ban no henry. Nga wara kan ni ka video kenang ba ini nong keli bat ki wei bat ki nong keli ken sengoto tena benta jang pisia ki bas sengoto bakalang ong lupa ba ibaram boh ni klemon ra ban yakan at bat pi ki youtuber ni bat pi mano ya ne ka video klem tau watang siksai ro ya no re ngawara kan ni video ban batai be ya ka ki keli ki audience nga tena ka mensim ka bakya bat mensim bas ngurit ya kapan map lupa ya lese kan ni ka video kan sa pen keta ya no han la ni ka sa pen mong ya ta jing sengau jong no tengah pan map da ka mensim ka bakya bangai ibaram boy kena video ikaman ra da kata kamen sim sing umang ni iwara da kamen sim sing red but iwara da kamen sim sing tu lang ya pi but pardo prasnam ngenya kentiu pardo prasnam om ngenya bam ila ngimi la ka pardo prasnam ban ngenya bam pardo prasnam em ngim na ko ngomta henry ngenya da kamen sim sing red but ngenya teli ka way bet kum giru diamond shamo timen kam da pun niangan batai bet direct spang kan gal ali ngan batai bet direct ken mau ba ibaram boy iwara kan ni om mai kan an ngabat pi henry ngawara kenang ba in sing tu ini no kelibat bet ki way bet kino kelibang la syu ban reply na mar klabun tidak kabuburang mapan map sa sisin biang ba nanam ngakam la ban reply lut nrenga sa reply da kan ka video ba sapet kan video mo ti aling ni sedang no ti ko perlok bid ba jong ibaram bo ki perlok bid ko perlok pasu tenar ki perlok pas ngured jong ibaram bo mo ti baram bo hang ni bang sa sisin iwan mat pensay kini ka jingkli ka bawan na iway supporter la ni la iway ta hinman ni para jong ibaram bo bahatu kani ka bami na Google kadin em ka sisya la ni kumtai ti baram bo ban jubab na ki video I mean lagi ban jubab na ka message num la syu na mar ba ki labun plat nong text da ka baburom mi pi baro ba da ka basu tenar hi da ka ba penong kaju ya baro la pinup pipro ngan hikai pe ya ka banga ngutu la bad ya ka ka banga translate ya ka banga syam na po Google te alingin ya wat mentabat kopi ki youtuber la kopi manu ki parlok ba ke parlok bas tenat ber ki parlok bas ngurit ya jogi barambo kani ka video ngan namlik thaw ya pila ni ngan namlik kedukti eno da ka burom ya pi bad da ka ba ya kena ngutu ba kani ka video ngasuan ra ya ki audience om mangale ya pen kan at bat pi te ngutu ba kani ka video ngawan ra da ka ba burom bat nga bas ngutu ba kani ka video kadai syapang ki audience jonga ki bakli om mangale ya compare la ni ngale ya thaw la ni ngale penya syun bat pimo ki parlok bi jongi barambo te alingen das sedang kham da bunia bat kham da bun kitin alingen pen ino ya pi ba kumno kalong bat kumno ka tre kamo te ngan syuko pi bet nomor ini menta kala dai ka OB53 kemud OB san pulai ma katu ka ba kelempat update te kini ka update thamai ngan syuto bat hatu kumbakli ini we hatu ka decision em lemba kan Google mentangin search ale te hang ni pi la yu i ba ka pau pet mo kani OB updates for Free Fire introduce strict government alliance gaming rule for focus responsibility play and user safety kamamud ba kani kamdai ra ba da ka ba mi beling ba ka official page pe pila ban ing ne ba course rules and regulation kani ka bumud ba pengan penimo kani ka pinem kani ka video pengan zoom tu katu kan ka Google ka su recommend ba ki video po YouTube teng om ba ka de kani ka recommendation ka bumud recommendation dapi sengutu ka mining ka bumud ba ngan pen ka mining ro mo ali in pe dictionary knang bang pe ani ni dictionary mo ngan pen ka dictionary hatu ka recommendation ka mut kumno ka recommendation pe kani recommendation mo recommendation pe ngan yon ka tu pe pila ban ihang tu ka jingero kata ka ba confirm ka jing recommend jing confirm ka bumud ba ka jing lam lenti lan ka jing pedat lenti pila sengutu hi te ka bumud ba ka Google teng na message kumni am ling ba kani lada kani ka jing search jong pi kai habat tu ka video po YouTube am ka sa recommend ba itu ka video po YouTube lada pimnget yang alingan persang kumni mo alingan subatai ba ka banga sengutu ba ka ka banga syam mo pe nyan to kumno pe khatu pe mo hatu atau ka decision embat ban ka Free Fire mo mas to pet hang tu kan sa recommend video jong no pet mo la da pimnget yang pet hang tu pet kala search pang pit I know show more pet na ngan English kendiak nomor kenang kan mikitin parang te hang tu pet pidah kerat sepo pi inem ka pet kami ka recommend ba ki video jong no la ni pet hang ni mo pet hang ni kala ban recommend pet pi inem ka tu kumno ban yo headshot pi ka tu ka si recommend om ba kaya tu hok ba ka ka research ndai teng ka Google kala ban syutang recommend la ni ka lam lenti ki video kenang ba kitu ki video kin po po Google nang tupat kin la po YouTube la pet nuksa la pinyon kum kani lami pi po YouTube pi nuksa pet ngala batai chai bet kedar ba
kitu ki babun teng lada kiteng ki lambe japi sapo Google ha sapo YouTube pen dak pemngat jangan search peng ka tu ka OBB mo nang tu OBB pat pin sa i TikTok pada pinyon ni sumur penang tu da pinyon kani ka kasuri komen ya kani video jong ini Raj Gaming pet kani pi kadon hapo tikini ki rule babu mai ki me ya kencang pet tapi ngat jangan kisah alaban mi te link kendian dia barit bat ngas pet kum kini kin sa mi ki te da pinyon ni kani ka video pet pi la nganum tok ya pi pet pen kasa pagum tu pet kasa recommend ni kani video jong ini Raj Gaming zone bai batai sepang ka tu ka beban kat prasnam katu hibangai kisah viral men pandai peti katu la dapi cross na kom tu parhang ni pila smutu ba pet ngan subatai bat kani ka age verification bat kani ka bamut bas ngap player under 18 of age are required to register and verify their account using their parent or legal guardian mobile number ka bamut ba ki ba dangkat prasnam po pihak ban register di mobile number mo verify kamut using their or legal guardian number pi ini verify kamut pensisya lani ki akau lani ki number phone jong ki bahing hasam jong pi kamut ba kani karul pa khami yolese khami na garena bet pad yolese kami ro ya katangan kular hok lani nganum ong pi ba kani kalong safety basis pa present ringan ong ba sanpho mo yolese kami te kamut ba kani pe thang ni pe nyong ma player under 18 kabumut ki kena ke bakat prasnam sepo ki haban register verify you number jong ki bahayeng pet using their or legal guardian number kabumut ba kinom sya ban direct dai ki syutang ha verify namar ki ha verify ka hapen si syaba ki pet la ki bahayeng hasam ban la kai game kabumut kata ka dai ka parental guideline bila sung tu parental guideline kabumut kening kasi kabumut link ba ka jinglam lenti ki bahayeng kenang ba pin nom pendon kamba kalaya ki game te kanika time limit pat to promote responsible gaming, a daily playing time limit has been strictly enforced. Player will be restricted from access the game once they reach maximum healthy gaming hours. Kapamud ba way ba ka subu nuksa ka garana ka butang riu kantala ni kadesi siya nganam laban batay hatu kadesi siya ni kata ka ba mi na garana handai ngan siong ba ling ba kani ka rule and regulation through time limit kapamud ba subu da ka butang riu kanta la tam itu kan riu kanta pinom la pan plisyo latang la syai kasngi te kabamud bakan aban refresh la ni kan kut sya katu kapor ba pila da kai komentar kasni pila kai reu pe abyang la syai reu da kadai sya ken kataru dengan kulare pi kadai sya ni kam desi sya re kumbang ong san 50-50 bet mo 50-50 bet te parental control parental kumamud bapak ni parents guardian or given the option to monitors the manage the game activities long in period their child account te kumamud ba ki bahayeng lan ni kinongri guardian kemudian rima ki hap ai kum ka jing pensisya ba ki klem khang ki ban ka game re ki don kam ni parental guideline kumamud ba ki don kam kumbang ay tu hang ne ba don kam ni ki no using their parent or legal guardian number kumud pindon kam ban tang verify number tang ta te namar ba ki sujia kumno namar yolese ki kena pi kam adikte kapen mi ikani ka rule kin te hang ningin ya pen to hatungin ya search biang ni hatu kan ni ka rule kala mi em napo garena hatu kata ka garena hatu ka decision em baka ka Google ka show recommendation dan ni ka show lam lenti te video YouTube mo alingin search hang ni menta pet ngan search biang ni mo is this a recommendation kemut kalam nanti ya is this a recommendation ngan should talk by tama is this a recommendation video from YouTube or a Garena official has released kapamud pas napkum nemo has released it te kamumud hatu kani ka video kadai ka recommendation ani kalam lenti na ki YouTube lani kasu kala dei hok kata ka ba pelak ke Garena nga keligum tama te hang ni pet ni pet lang te kalongom no te hang ni sngap awap kendiat ke internet te namar bakum ni namar belai kumbang ong pi bang anum ngamnum nut ban batai hatu kadai sisa ni kam desisa te kumbang la ong hi parlok bi ban ji ba rombongin abe ka kubor da ka bami na ka Garena ban ngin ab ya ka update mo kumbang ong 50-50 bet mo te pet ngap
This video features a previous response is a YouTube created by community content creator and data miner, not a video official releasing by a Garena. Kamamud ba kini ki video teng kila susna kini kinong le YouTube manu nga khamjar kerteng ikasi niki ribabun pe mga da pi kini ki link pi kimi niki link pi nem kini ki link pi bila ban me kini ki link iras gaming pi itu te pila ban ipet kan kang tu pan lada PI penyan lada PI itu mo penyan lam di kram pi lada PI ini iling kan lam pi support video YouTube itu video YouTube tiang ni ka thok ba not release the official OB54 kapamud ba not yet release kapamud ka klempat pelat dah ka Garena Free Fire dah ka company Garena mereka sulung no ba kisu pelat no kini YouTuber ngantip hatu ka decision hatu ka kala pelat dah ka Garena link ba ka Google atau not yet release the official OB54 kapamud OB54 kapamud ba klempat pelat dah ka Garena pila sengotu ong tungatrai te hang ni if you want pila da yang ni mo when the OBB saya katungan batay tu kandiat dengan syong baik kumni mo lingba kan ni gajing le research biang menta yo le si kumnu kan desi ngan syong baik yo le si kumnu kan desi te kadang la be ya pi ba ngin kum ngabat pi ki parlok bi namar hang ni ngabat pi ngi de tangkinon pendon kam Free Fire te kadang la be ya ngabat ya pi ba ngini abe ya ka official news naga Garena ne pi ong kumno parlok be Jakarta namar ban shuya batai start than ibarom bu indakwa namar isu jubab ya ke iba pikeli tes ngutu menta ba kelempat mi naga Garena ndre ke sulong no yolesi ka desisha yolesi kam desisha kumbang ong pi kalong be 50-50 bat mo ngan sa jubab be tang ki jing keli te tang kumne pila ngutu ba kelempat mi be naga Garena sulong no ba kini ki YouTube kimi teng yolesi ka desisha ba teng yolesi kam desisha te ngan ong no kumne kan bang ong hi 50-50 te da kalong kan news ro ngan sa update ya pi te kublai shibun kublai jar ngo ban ngan sa dang hikai kumno ban phile kumne kum tai la da ka desisha bala da kam desisha ro ngan sa batai kalong kumno te kublai shibun kublai jar ngo tu blai tra kra dang kur do ya pi ban dang pli kalat kalenti ya pi ban yo cha yo jor ban i me pa ban ye klan bhai ya im bha te kublai shibun biang sa shisim ki parlo be jong ibarambo katungat kermen pisila shai na mar katung la pen le kat bala bangan pesngo tu ya pi baro ki biwara ni kita ipenmen ki para ki parlo be jong ibarambo mo teng la penon kamot ki dictionary ro ban batai ki eta ka recommendation ko batai ki kalong no kum kalam pha la ni kata kalam phang la ni kata supen i kalam nuksa kalam sai tu te ngasilong no kum ni kan mau ba ibarambo iklamon ra ki video like tang na pisya pia kali hi te na banta ki tu ki parlo be jong ibarambo ki bala kali kum no ka katrekam kani ka age verify ni ka age verification kani ka age verification nga sa warra ka video na mar nga namla bat benjorong thani kani te nga siong bait ba nga namon ra lemda pisia pikwa kali te nam da banta gitu ki parlok pas ngurit ay jeng ibarambo to kan mau ba ibarambo ikular ba inkloy ban yarap la da kalong kum nukat bala ay bor barit re nga siong bat jilong bre baduna yo la se ngap kum se la ne ga yo la se kala thaw yano kani video te kan mau ba share lang ber kitu parlok jong pi ber kitu ki baro ki bas ngutu bakla kumno kini kita rekam tengah kumbang batahi ba kani ka user safety rule mentakan long by 50-50 namat pinamla ban batai start kumi baram boleh ngaling ong bet ngaklem batai start dengan batai be ya ka e ka ba pi ya kli ba ya ka e ba ngasem ba ya ka e bang apen supen translate ya pisya namari ladi ngasupuli rong ala biang reng hapen translate teng kandai bang aben reda kamen sim sengorit bang sim burome don ki baklem sing tu parang bagi yang te barambu pen translate lam tengah kam dak lau ngkat bang ala ilai bor barit ngasupen yarap lang na batajong pisya teken mau ki parlok wi jong barambu wanam sing per ya kata yo le sing kam sing se ya pi yo le se bang bakla kini tin kum ni kum tain rekat balakat ba long ri barambu la persang dak buit ka bor jong barambu pan penyarap ya pi mo te ngasiong kum ne ba ibarambu lada pidon gini gicing ya te pila ban tek sangapo Instagram ba po Instagram ngan sa reply kat bang ala te om bang ala reply lut ndai dak buburom bar sengurit ngan persang ban reply te nga try ketu ngala try system te tang man ai we follow ba we subscribe ba we comment te kanong bang por repeat da pila ko perlok be sengurit jong ibarambu sa reply lem I mean sa sapata karat lem dai ba reply te da pimla apat ngam sengu pere katan re to da pila kat bala re to sa subscribe lang kublai shibun kublai charngu tu beli trakin rat dang pli kalat kalanti pi ban yo chayo chur ba tu beli trakin rat us dang
Aisyah takalat ya piban yo jayo jurbat kamai kaji bahabat nang klan nang ki akrat bat tu blay sisa undang nang riban sumar pikat ang mi kisngi mo ti kublay shibun kublay hajar ngo besa hisin